Morte ba mu tobo de ke. Tini pagama lotko John C. Maxwell atakwe le miera. 25 ways to win with people. The osado chisita le miera. Give with no strings attached. No? Akobyo nakaba hita. To do prile atudi kata tegi ini lo. So priwata suwe. Patabo, patai pue, do ta siblikina lo. Ada ke pemimata de pedo le pedu ni baketa abu le ta le pemalo basa kini do kesayo mata le pogo udah paba sukina ke do duni welo udah paba telu pihike tabu ta leba do pesibi kesayo abdi foto tamalu taninya ini mera pakabahita to do ta sedika pli de tahi apoko tegini lo mosa kwaki pa suke pa le krisa mi kodike pa yoage ame diso sita ba thwele mera phe yo asade te sabut sikhu lo vidi yo e po ko puti he lo ku apoko utaga ko dito ke pa le sukina ke otaga la la ni atita wo tegido kaneba tamu tuyo lo akopyo ni we pa kripo tabu tabani ora paba sukina ke kesayo do pakadu ni ba ke tamu tuyo lo God the greatest lover love the greatest degree when Martin Luther tera lo no akutane have eternal life have on the greatest certainty ta Loti lo se eternal life one of the greatest possession. Ako pione pagdune baki tamu tuyo pagaba maki tale kesayo agwo nili. Ako pione to not mi ma oda. Ako pione pa masuki na kesayo do pagdune talo kutani do pa tuko bujane te dale o ine nyo ke so no ako pione ni tati mi tati ini sana kaba udo tama wena kesata bu security dale kapyo peti bu ota kane timi edo dale puak bu o ke ti ko tani do to ko ne peheta dito do pakadu ni kita ago basa ke ne da tenia tama lu ni ne mera give with no string attached in it lo kudani do peyo ne wete dale Martin Luther King Jr. tera le ta agreed ta akado kata temini da mera nama ta le puaga awo manile lo temi puaga mata le no ba mera nama ta le puaga awo manile ni lo aku tani do peyo ni turn ni wetera le Pale amata le paga agwo le sisila todo plisha le kamani kita notmi ba mumsatini ane tapita majene ne pa edo abu le no kopione apadu pa yene ne koela company je tia ko je ke pio ma ota le ti loko pu awete yone edo weda pake pakamada basa edo we ta wo what is samoni mihe mata samoni da tamale arowe minya edo weda ta wo lo kutani pakata umata le tiko wo watagagi paduwa pagi company mini matagi ni pakamata le tiko wo udo without no strings attached to uba kuna tiko ni tagio namata de nero na blue namata de nero na blue akuta ni ani da musa crony je samoni kamata basa ero da blue lo wete samoni padu samoni hiota kweta ya wete mata ero blue padu le pera rasikoni da ero pahi kupala so tadi de pai akuta ni tiko ni tatagito notable akuta ni ani da nama mata nama hita to do with no strings attack in a law to the tapli a circle law
အခုတနေတော့တမလို့တတ်မီယနေအဝဲတေအဝဲတာတော့တာတင်ညာတကူတဆာအာမနီလောအဝဲရနေ they have an abundance mindset mentality နော်ဘာလဲအမတာတူတော့ ako no string attached ne me pate pale o do mentality atati nya adu a no mindset adu a ine lo awe ne Stephen Kobe ata kwenya pu ne awe ne mindset ne the more kone po do mindset le akapo ne life is scarcity lo ta le ta umu ne akapo ta shata pa yi lo nagina masa wadi to ko won in ba klase na muni mu to na sana ka to inclusive ako da Stephen R. Kobe ne when Johnson Maxwell teje Stephen R. Kobe te le patano ata umune o da le scarcity no ako bya ne mi o mu le scarcity pu ne de na mi mata de ne do tama poko ne do strange attack ne do money ke ne do people ne ka saka da ne ka tubita le no da neအခုတည်းကနေစကြပွားတာကလေးဦးတော့ချက်နေမိလေဝါလေအခုနာချက်နေဟီလိုကလေးတမွေးပွားကဒါကိုတော့ဟီလိုဝဲတဲ့ဝဲပွားလေဟီလိုတာတကနေအတူစီမနီတော့ပွားလေအကမတာအ contract ကမတာတဲ့လေခေါ်ပြတဘာထွဲဘာကမနီမတာတော့ပွားမတာဖို့တယ်လေချီနေနေကလေးဖို့ကိုနေနေတာမနီမအတာကဲဘလူကဲဖို့တော့ဥရာနပါလောle bore oda kopione ne lekidi lekida de ne pulo ruino bore wede moko bore hama klene hawolo owene strange attack ne ake so lebata pita pe do krida pe leta kelo poko da ta kebike akuta ne yone de kopione ne give without no strange attack give with no strange attack mazako scarcity mentality ne namara tani no akuda na ba udo akopione ne we abundant mindsets mentality abundance mindsets yani tasu we u ajila koplo na mamli na hita we the tasu we clear ga pa je ne ko tho ta le no go akuda ne do ba udo akopione ne abundance mindsets no ya na maza ko le tu la ta maza ko odo akopyo ne hita hilo ta do we yo ne de godo ne ba ke tabita puta so a go le po lo pepe to ku ta le ta hi a go le o odo tapatu pata le ta odo pwa I me we ta le asra we khani trasa ku I kasra ke su we ni lo ko baklusi to bo ko ka bak na klina to ne se ne klusi ka sa ne wola ta le no no to bo ba we te di no pepe ta udo ta tu ta le udo ta pati pata le ta udo pa imbe we ta le adu ma khani ta le pe o I ka tho we to pa te ne lo ko byo ne pe ne hita na mata udo a ko byo abundance mindset ta we ka ba su le pa ra wo the talent ma wene ne ka thoda tane ne ini lo wene metamalu te lo tamalu chi mit me they see the big picture no while a hater with no strange attack when ini with the theta big picture akabe bi mata di ka kebli ke pu ke to paga se ko ne kama di ne lo khe ne ta ka atho wo tho di ne sa no they see akweta ne they see the big picture in la akobyon ne awete la ta du budaka patapwarga ne la hawele klelu thetaga lo mu halo ta khukato do ta kadi lo ba le alu su ta le kho ta te pha le ayu do le do tho ne pata ne le ta le ha to to do aweda ba ka ba le kho da no akobyon ne ta ta draw ne no lo ho pha yo lo pata pa kho le mu ha ka ni ka yo do ti yo lo su ta ta ka nyo ba on no ba sa bu ple ta ko tu wa ba kho do bo tho tu le ta kho ga ta te pha tho ni lo we le ti do we la bo tho ki we la le ta pwa le
no paleta putga siba o no male wenigi no baleta boto tai lo nale natale katekwi pesra to ne khu re bamani tambele ne keke le kleta buile ba nale kholi de no ta sagato pukwi no wo sa ta sero tambele ne ke koplo le chita blo bude na khote litro la lele yu do tho ba menu khu bo to phe mu ka lo ni lo de a khoi mu ka lo ni ni bom gan de do bo le ne le khop lo yi won do sakato to le chi de mo de na ke te me na ke chi ba kle le bu de chen ne pata po ne te da le ta ku ge le kle ye kho ti li ye si we pa ga ta pha ta ni he pu thwe we ni lo da ku ta ne ta ni ni pa ga lo chi je ne ke he pu thwe lo ku ta ne de ta mi te kho ba sa ke ni do a we ne ta ka ba bo tho lo tu ye bo tu me le o go ka nyo pa le he ba le pu di pu ta tu ke ta pa ta sa ka to ke he ba ke nyo o go ini lo a we yo ne pa te da le abundance my mentality no abundance my mentality the abundance mindset ne we ne kama vida ta ne pe o do vi ba pe o do sa ka to pe o do a ko pyo ne ta kwet ta ya ne kama vida ta ne ta ko ki ta le a wo da we notice ba ini lo ko ta ne da ba hita with no strange attack or mata ini lo tapi no qui no ta o the year no ta sha ta pa photo ta su ta ato woto ta le ta sha ta pa no ko pyo ta po ta ya je ne le mi ro mentality ni a ko pyo ne te tu su ta ato no to blo o ye sa ka to ye ba to le ye ka ma ta de ye te ya po no ta ga di ni sa ja ko ta ne ya ne de ba o do ko pyo abundance mentality no ti kwa ye ka ba ma so ta ga le te hi bli ya no te mi a wo ni di le de ko pyo pa le a ke ti hi ke tabi ta pu le na te mi mi ta o te ga ye ka ba ma mi le pwe do ta tu pu o do ta ta ka nyo de no ma bli ma pu o do abundance mentality do ti no to na ma gi lo ke na ta a ge ke te phe na ma ne ta te mi mi a gi su wa ga ta pa u te ke na ba ti no to ti le na ma ta a gi ke te phe na ma ta gi ke te su pa ga o a khai ni te ke mo saya sui ke pue ko di ko no are ke fiwa ta sui paso si pata i pue do ta sibli ke na la ko mu ko le abundance mentality do ta sui o ama le po do mo pati te pi te ko do mo ti te ko te klu le pata mu ta le ko ta kwa sa me pu te we do pa ke to ta a o le pata te nya pata ku ti ta su ta na pata si to ta ti ko pa do pata e pa ga ma sa pa ga pu te da we ma se da su ke pa le krisa mi ko ke pa yu a gu amen